Ovo je dislocirani prostor tehničke škole. Ovdje se odvija isključivo praktična nastava, zanimanja tokar, bravar, strojobravar, alatničar, CNC operater i u jednom manjim dijelom tehnička zanimanja. Dobio općenito znanje, međutim sada tehnika otišla daleko da se oni moraju usko specijalizirati, tako da ih sigurno čeka neka uža specijalnost, a perspektiva im je velika. Karlovac je industrijski grad, tradicijski, tako da gotovo svi imaju neku perspektivu. Bravar, zavaravanje, ograde, konstrukcije razne. Isključivo se sa varanjem bavim. Opisao sam ovo zanimanje, me zanimalo željezo i razne konstrukcije se daju napraviti. Zanimljivo. Treba biti precizan, treba imati osjećaja za nešto napraviti po mjeri. I treba puno iskustva. Zadovoljan sam poprilično, pa nije tako teško i ne umori se previše. Ima posla i mislim da će se brzo naći neki posao. 3 tjedna sam bio u Ozlju na praksi, praksa je bila plaćena i više manje sam šerafio po kamionima i čamcima. Bravar se bavi zavarivanjem, a strojobravar on radi na strojevima i nema neke velike razlike. Predmete obrađujemo i varimo, zabušujemo neke komade. Dođemo na radno mjesto, pripremimo se sve što nam treba za rad, uzmemo nacrte i pogledamo šta treba raditi, popravljamo glodalice, tokarske strojeve, bušilice i neke aparate za varenje. U školi je dobro, na praksi učimo raditi. Tu nas prvo uče osnove i onda idemo kod poslodavca. Bio sam na praksi kod poslodavca, bilo mi je plaćeno i probao sam variti, brusiti i raditi na stroju. Nakon što završim srednju školu, idem polagati 4. stupanj i na fakultet idem za strojarsko tehničara. Ima na tržištu rada puno posla za ovo zanimanje i može se otvoriti. Samo treba prvo položiti kao majstorski ispit i može se otvoriti obrt. Zanimalo me jer sam vidio kod kuće kako moj tata radi, pa me je to zaintrigiralo. Mi prema nacrtu razrađujemo tehnološki postupak, određujemo alate, da li su to režimi obrada i tako dalje. I tada učenik pristupa nas u sam rad. I uz naše suradnike on obavlja taj zadatak uz kontrolu, mjerenje, da bude ispalo točno. Surađujemo sa industrijama, tako da ovdje sve što se radi, to su vježbe koje imaju vrijednost na tržištu. Zanimanje alatničar, upisao sam ga zato što s tim zanimanjem mogu raditi ručnu i strojnu obradu i malo ih je na burzi rada. Ja kao alatničar mogu raditi u alatnici, izdavati alate i na strojevima poput tokarskog i glodalice. Praksa koju radim kod poslodavca je plaćena. Strojarsko zanimanje, to neće propast, imat će uvijek posla za to i ako voliš raditi ovako na stroju i to, sigurno ćeš pogoditi zanimanje. Radno vrijeme nam počinje od 7:30 do 2 i od 7:30 dođemo svako na svoj stroj gdje nas majstor rasporedi i počnemo s radom. 10 godina sam bio i na međužupanijskim i državnim takmičenjima. Sad, prošle godine smo osvojili 4. mjesto kao škola, pred 2 godine prvo i pred 3 godine prvo mjesto na nivou države. 2 učenika koji su bile zanimanja tokar, koji su to pokazali i u praktičnom dijelu i u teoretskom dijelu. Jedan od tih učenika je odlučio nastaviti dalje školovanje, ide na višu tehničku školu, a drugi radi u tvornici turbina tu u Karlovcu. Tokar na tokarskom stroju izrađuje razne osovine, vratila, treba posjedovati vještine preciznosti, mjerenja. Može raditi na tokarskom stroju, glodalici, CNC, na glodalici glodač iz gloda, onda mi to tokarimo i ide na varenje. Može raditi u tvornici, može položiti majstorski ispit i otvoriti svoju radionu, zapošljavati svoje ljude. Moj prijatelj je to mislio upisati, malo smo proučavali, to nas je zanimalo i moj tata isto strojar, tako da onda sam to odlučio.
i preko ljeta imamo za odraditi prakse koja nam je plaćena. Kao u školi naučimo teoriju, a praksa je malo je drukčija. Naučimo nešto od starih majstora, kako treba raditi i kako se treba ponašati. Pa planiram položiti majstorski ispit i otvoriti svoje odjeljenje. Zanimanje je to kad je vrlo traženo zanimanje i dobro plaćeno. Imamo veliki izbor obrta, firmi gdje možemo slati učenike. To su već ustaljeni kontakti i uhodani proces, tako da sa time nemamo problema. Oni su zadovoljni s učenicima, mi smo jako zadovoljni sa njima, ima firme koje stipendiraju. Uglavnom sva zanimanja koja su kod nas u školi su dobra zanimanja, zanimanja koja sigurno imaju perspektivu i povratne informacije koje imamo je da je zapošljivost velika. Podržavamo vodovod Zadar, vodovod Šibenik, sada smo dobili i vodovod Zagreb. Međutim, i zastupljeni smo i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, čak i Makedoniji. Ali se bavimo i proizvodnjom za brodogradnju. Radimo pumpe, pumpne stanice, bavimo se remontima. U tih zadnjih 10 godina prošlo je možda, neću sad neku cifru, 150 učenika sigurno. Od toga 40 je zaposleno. Za svaki taj svoj sat dobivaju novčanu naknadu. Znači ne rade za badave, stipendiramo učenike. Evo i sad imamo 12 učenika stipendista. Pretendiram da se stvarno ta strukovna zanimanja, ne samo metalna, nego budu i dalje. I vidite i sami da je nedostatak i zidara, tesara, koprikorovača, vodoinstalatera, metalnoj industriji, tih tokara. Neka roditelji isto malo vide sa djecom, neka im pokažu, neka malo, neka dođu, neka probaju sa školama razgovarati, neka nas ubiđu. Nije nešto monotono, statično i to dečki čak dosta to i prihvaćaju i vole to.